Kubor nakashlem jong unong san hima. Kasorkar Maharashtra kala penjeri daga korpiu, hakikat tu gani kijaka jong ka Nagpur, hadian bakalami ke jing kulmar halor ke jing dawa ban penkenria no ya ke jing tap jong usim Mughal u Aurangzeb na Maharashtra. Kadai ke jing tap jong usim jong ka spasnam ke bakhanyo kadon ha Aurangabad district ke belatip menta kum ke Chhatrapati Sambhaji Nagar district. Kadkum ke jing penbena jong police commissioner ke Nagpur Udavinda Kumar Singhal Uliya thu bagi nong Krishan jong ke Vishwa Hindu Parishad bat ke Bajrang Dal kidaya lumlang hajan umat jong Shivaji Maharaj hakat han mahal jong ke Nagpur hanin ke sngi nak benta ban penlong ye ke jing khi bandawa bat pen kenria no ye ke jing tap jong Aurangzeb na Maharashtra ke jing kan at kalami hadian bala bena bakadon ke jing sha thang ye ke kot niam ki muslim kinong yak hi ki badan kumba prapho hadu shispa ngut kila kawang mau ki pulit bat kila thang ki kali hak bagi pulit ki hab ban pen I da ka bor da ka bom da ki lathi bat pen thei da ki bom pen sat khmat ong ka khubor jong ka PTI hakani ki jingja saw ngut ki riu pat ba kila minsaw bat balat spa ngut ki pulit kila minsaw bat ki don san phongut ki brio ki bala shakem hak be de ba ka te jing ki Unitin Gadkari, Menteri ke Sarkar Pedeng, Ubaderu UMP jong ke Nagpur, ula kerpat ikipat ba bandong jai-jai, bat kerpat bakimdai ban ngit, yaki khubor hamsaya. Ngapenting kena ya phi barok baka Sarkar kan shimkya yaki tu ki balik bakla, ne ki balik iki kambean, Menteri rangba ke Jilla Maharashtra Devendra Fadnavis, ula kentu ikipat ba ban trilang bat ki pulit ban penting kena ya kesuk kesan, ula kentu ru ginong syong shnong bakimdai ban ngit, haki khubor hamsaya, bat kim dei ban shim ya ka an halaki kiti ke Nagpur ke dei kanong ba ke bait ya ke jingsung bat ke shim bentalang ha ke jingkmen bat jingsung si iwe pat hakum ke ni ke jinglong jingman wat nge ya kinu ki khubor lamler bat ya trilang bat ki bor sen shar ula